Endehon debata, haleluya, ama parholongi, haleluya, amin. Ria mahitabe, dia do pandai, rapta endehon ma, haleluya, amin. Bereng tu Yesusi, haleluya, amin. Warman boloni, haleluya, amin. Anak ni debata, para sirohai, odo holong nai, haleluya, amin. Amin. Mar hide-hide gowar ni debata ama, duot gowar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Duot gowar ni to di berbadia na tuho palangit duot tanoon. Amin. Namamulus do ang guport tibion rap duot na pinahido ni Rohana. Alay na miyat do rodi sa liling-liling na do na mangulahol mo ni Roha ni debata. Haleluya, martangyang maya. Ali Tuhan debata ama nami, nunga marpung hami dison diari na pinarbagian mi. Sa ibuhay mapinggol do rohanani, asa marlas nga rohani manangok katam na begiyahi. Jalaringgas sa mi manigbangi do, upeyop hatam di bagasan rohanani. Asa pos rohanani martangyak to, urupi mahami, asa operasya kami at hari-hari ni ngulo namin na podlogi. Saya pamasok mahami ito kang uluwas sa liling-liling na ujian namin mahon di hari hamamatay Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin. Amen. Pag epistel di perbungot sa Bornginon, ima natasurat di sa Bornopan ayat 5 sa ayat 12. Marsika horeng mahita madya ay dada diri nami ujami tawakani Kristus Yesus ido pabua ibana Tuhan. Alay na poso muna do kami alay Yesus. Ibata mandokon marsinordang hati Indonesian hahulumuni. Ibana do patiur rohanami, pabisar perbinotoan disangat di debata na di bagasan luho. Alay di bagasan inganan na namura mata bordo at tanamion. Asa di bata na punah gugun na sumurungi unang hami. Dinasalimu do hami marhapor suhon, alay dang hapusohan, tarsosak, alay dang tarhapit. Natarlele do hami, alay dang tung pinasobu. Pinatigakon, alay dang tung ang gugulong. Ido yang buka na. Martua do na tumangyon na di bata, jalan opiop sa amin. Di padalanan ni ngoluku mamodus ari-ariki dinauri mangidalaku jojotan marimbi
Dilehon anakna nasasadai managusita jolma pardosai Udina debata Alemanisia Lasroham Sombamaribata Dapot terjauh Nasutin buli marhite anakna Tuhan Yesusi balgas ditutup pambai mi debata tungso hasuatan olong niroham tujuan mapardosa asidoroham diukap odalan latu baluam ujilah debata Alemanisia Lasroham Sasroham Sombamaribata Dapot Jehova nasutin buli marhite anakna Tuhan Yesusi. Tapasada marata martangan nahita debata Jehovah amanami na sobar anami mahiti-hiti Tuhan namin kang Yesus Kristus. Puji-pujian madoan hamalateon nasa di pasar rohanami dari pamali Tuhan. Sa dipakilok kami do asidok din kami basang nasa doktong na magdongani jalan mga ramot ihami sa ako di apalagi titiyon. Opya di Tuhan inang marpasauran mahando to mahiti-hiti hatami. Dimulong kurasi jala pergugui na po sumiyali Tuhan ng makatahon. Asa niyo pa sa kami tunga-tunga namin, buhay dapat siya namin talagoy, tahulog kami di padala ng tingog namin. Wala di malihuan ni Tuhan, kung mga sama na Tuhan Yesus Kristus matanang kaniho. Amen. Salud. Salud. Hata ni dibata nagali janita dia pala Bornon, mga kasurat na siyan, buku Pasalmen, 1100 siya. Dimulai mesya na saya sa tubo di aya onom. Ede siya si David. Ali Jehovah siniti jara dagdahodo sa ibo tohodo manang nahudlo manang na zongjongaw. Dari siya na daw lihat ko si hodo pikiratko. Manang madadalan manang murmaw isigi hodo jala takas di botoho akka dela kusudena. Aidang adong nanggo sada hata jiya moddo ali Jehovah di botoho sudinai. Tole siya puli, tole siya julo di hayani hodo jala di linggum tangamu doa. Tung masuruk kudo padinotoas siya somoni dia matibuhu do dang hadung dunga na ay horo na manopa akka piapku ditong horo au dibagasan burtian di dainang madok mula ti mga hutuho alami surung ni pagbahinan mo dia na sumurung do di akka jadi-jadian mo jada takas istukudo di tagda di rohakku huli huli ku di julung ujuna terjadi au di sihabunyan ujuna tersilap au di dalam laut di hiringan manuk au
Mga diga akamata jalan mga tersurat ku ustaham sa sudinay mga binuhulhigan akka ayar ku adong dope nang gosada di bahini masay arga si pudo akka pikiran mo diyaw ali di bata jala masay torok do bilangan na tusura na yung rasunat ku tumorok do sa nasida siya horsik molosong molongot aw tong dobe aw di labong ni do janggo sa hana kuryanan yang holongan di bagasan Guari Tuhan Yesus Kristus songot ko ni Janita di perpungat ka di Borminon Bidok Bison debatado na punahagugun molo Janita di pala Borminon buy lohonon tabut bulagagil dia sada satu dia tuaya onom debatado na sunhub boto debatado ng boto sa sudi manangahapi di perjalanan minggu lut ahap pinatazama debatado ng boto sa jaya sa putun sa pulalu sa motor ni Janita tanak kaning debatado na pun hagugun idong guna tapak di perjalanan minggu lut hagugun ni debatado mulu saya tayo jaga buku pasal menon gudang bro di sini hati dakpon biak ka nangyula ni debata jala pangaramot ni debata tu pasal menon jala dia tidak ko pasal menon do ang tuhat kita jorma jala di pakpinasida do tong haporsem nasida lima nalang managda manang nalang mangat pusi lawan dapat ke debata kalau dia tak menurut kita jorma asa buy tetap dari debata jala buy tidak jaka penugun-nugun do ni pangaramot ni debata pada ni wanita las ordo naga bisa tidak kunot tadi dalam di padalang ni wanita di permuluan no bola permuluan no adong do somon sada cerita do para kun adong do permulaan na jale kun adong do ujung na nang adong nang usahala jolma no boto sa ujung ni ngoluna alani rekod do dihita lima jakta penugun-nugun masih debata asa buy dapat kita tu dalam nasa sitong nai dalam minggu lima hasona asa nang liru kita di perjalanan mulut tahun jala asa dari unang marisyang mulut tahun jadi islo nabuy na madugu yak kajolmay di dalan hamulun ni hamawlanon molo record do bisa halak jolma asa adong panigunugun asa buy dapat mangulingul bahasonangan ikum malum ma ilon ni nasiya na pustar sa nibana naggugo sa nibana jala na adong masona di parangulat ta si ganupari tung masay gulang do dak na taluluy jala tung masay gulang do na tapasita maragam do maragam cara tabay dak banyak kajolmay lahu mga luy asabuy daw ka nalilun nay juk pangakanak nasitana dahil kami hamawalap ka totong do diulaw nakal nasa jolma lima asabuy tulus dak ka na pinasitana ibabasan mulo si ganupari juk do taberin jala tak juk do pangka jakka paluk kilong masuk tak calon pikiran ka di mana lah ako manguli akan record di perjalanan di mudik ka sepatut tabayar akan pikiran ka nang gugut ka nang hamalat ka be totong do jurmay gagasan hamawala di mana lah ako manguli akan record di perjalanan di mudik ka olo sipata gebe tu biro hanya katimay wasa may hamawala naro di perjalanan murid teman nalaman itu mga law mga luli akan ada di perjalanan murid ka jala olo sipata tu biro nang pikiran jolma ay tu barong debata olo sipata sa naliro sa muni alana ape nanulaw niya pa jolmay nalaw pa tulus so naka na di perjalanan ni muluna dan buhay marasonangan naho magdapat akan nasib panay jadi siya lang di sa loob na ama namin ina namin
Asabuhi ta narasonangan mga dalay ngulo niya portilyo nun. Kung anong gusto rin na-record? Hindi na. Si Holly Rohat ta nga lahaw mga luli di ba ta? Jalekot ta rin na doon di ganun tiki. Diyak ka pa di minyak ka na porseya. Ala di ba taro na manok pa jorma jala di ba taro na manok tuol di sudi na ujung jorma. Kaya nalaw si Pia Porta sa ito. Tunga-tunga nito po dyan ito. Ito siya, anong gusto ni Roha, nalaho, nangalui, di ba ta? Nangpe, sa Hera de Leo, di kita portilyon, marasonangan, nangalingol. Tanong na gabi, haso ng situtubay ng niya. Alana, las ordo gabi, gabi mabelu ba si Pata John, may mga ulam mga lui, di ba ta? Nangpe, kung tamo, ngulit ka di portilyon. Unang gabi tur merasa nyamak kita jala. Unang tur gabi sa una merasa bangga. Ala na dang na ina por. Itul po jam itaw. Dihapor siya si Deo. Do jala dia tiga po si Deo. Ima huaso nilibata. Huaso nilibata. Huaso na mano mga notpa. Na mga ramoti jala na mga linggumin. Isudi nasa tinokpana. Tantungan huwasan ni Hajol Mao. Bolo huwasan ni Hajol Mao ni. Bolo makakasabing sa binggoy. Tan paduli dito nga nun. Beda do adul tu hawasan ni dibata. Bolo huwasan ni dibata dipakai manalaman. Di ang mga ramo tidak kasudi na sa loob na tinokpana. Alam mo siya kita jalan tahan tak rumah. Hagupun do huwasan ni dibata. Ido na magdongan ni jalan ni mga ramoti, jalan na manugunugo hita, di pagjalan ni multa. Manang di dia behisa, totong kita di dongan ni dibata. Waso ni dibata do na magdongan ni hita, jalan na mga ramoti hita. Dahil tapasaha magigita tu dibata. Jalan tat, komos matatiyo haposet tu dibata. Ala waso ni dibata do, natapak di pagjalan ni multa. Jalan totong matatiyo dibata. Jadi tetong tapasahan gomos hapus yata itu debata ala debata na puna hagubuon debata do na puna puaso terpuji ma debata jala tetong mahita madok mulai itu debata amin matanyang mahita mauliate si pasar rohanani pada pemulai Tuhan secara dikapilahkan tetong ya sih pangarang kamu dan dok pembinaan direktur kehamilan di Tuhan makai pasal sarung dia pada tikun. Jadi kita masih rohani di Tuhan. Dibebasnya manami, lu menanja pada tikun. Di mana nang udah pertanyaan nang saya sini nanti nakukan sempurna tongan-tongan bulan ini. Ketika oleh Tuhan menyatakan kami sama berita oleh sakoi. Pokok komedi bebasan roh nang pikiran na nya sa di maru marparbuy may di perdalan ni oleh nani. Tuhan di bata Jehovah aman namin ng mga sa banijang. Di aman namin do inanamit na sa dagasok kali Tuhan na nangigo na sida. Asa hawamali Tuhan na magdungan na sida. Nangangasumasun na sida. Leo tutong hay pason ng pagdamdumur na sida di Tuhan. Song di dyan ako na sida. Leo bisok na sa kali Tuhan. Asa magbisok jakta na ako na sida. Di man na naman tidak napasikulang na sida di Tuhan. Pag sungi niya ito tuwa ni Tuhan para bukuy nalaw pa gulang-gulang ko yak kanak ko na sila dito. Pag sungi yak ka na nilang tangan na sila dito nang hanip sa pisalok na Tuhan. Sa horo po pasahapon namin Tuhan. O mali Tuhan masamaso suli na sa nilang tangan namin. Nibuta man nga yun. Pag sungi niya ito pungo na rin Tuhan. Tutong na pasahapon namin dahil ito dinamit ko. Asa tutong ko na maso kami sa mga dungan ng mga ramot kami ali Tuhan. Leo na hipasot kami sa luna. Pwede ako nasa karera mo parmarang. Pwede ako nasa karera mo parsahito sa dahil pangatang namin ali Tuhan. Dinalamulat kami ali Tuhan. Kung tutong na magdungan dyan ng hirihirik kami. Buhay kami sa akin bagas ng hindi. Pwede kong dapat kiluan ka namin. Takanak ko namin. Bagas sa gamit at bagas sa las miro na sa kuya ali Tuhan. So ang sumali na po sa bagas o malituan, italikop kami. O malituan na tutong na niya, dito nga di bagas o, na magdungan, dyan ng mga ramot na sida. Paso-paso tutong na sida dito.
Asih maro kami Tuhan. Kita bisa lu dari Tuhan cuma kita dinahan na sa dinani. Cuma dapat tu sa bahan na puntang doan nang cuma terlembu na rin ko. Siala niya di Tuhan nami doa mi kuwa doan mi. Asa jumulus saya sana sa dosa nani le Tuhan. Asa tamahan ni nalaw magsalak para pasok-pasok nang siya pasato mo di Tuhan. Jalo uloy magtanyang Panginoon na yun. Wala makasawi ba niya na mo Tuhan Jesus Kristus martanyak kami to. Amen. Ulehon matuhan Tuhan akon gogo kunang pikiraki masing-masing
namin. Alam na itong Tuhan, manibig at Tuhan, ito at pamunagad yun. Paso-paso matong Tuhan, keluarga ni ina namin o ama namin, dedikasyon, apala na mga alihan, tempat, pertanyaan hani oleh Tuhan. Tuhan, paso-paso keluarga ni Nasida, alihan kesehatan, badai rezeki Nasida oleh Tuhan. Asamoy Nasida magkabuo anak ng Nasida oleh Tuhan. Tuhan, yang semua ni kami na pumutusyon oleh Tuhan, paso-paso kami sa loob na oleh Tuhan. Paso-paso kami, magdalan di sudiyat di asini oleh Tuhan. Tuhan, yang semua ni oleh Tuhan, gulang bagi atarungan namin na sorgo-sorgo dari pagkasakit ko na oleh Tuhan. Mangido kami ke depan ni Tuhan. Ituloy marami na sila oleh Tuhan. Sebut kami na sila. Buha magmakmo Tuhan, tuwari-ari Tuhan, mangido kami. Susudiat kami po namin Tuhan, pagmamagod ng bagasan idiyan, bagasan tikyon. Sa marami na sila oleh Tuhan. Kasi doon halati mga lasya-lasya mo, idiyan lang ang tinggan oleh Tuhan. Semuanya oleh Tuhan, namin. Kung nanigyo sa halati maringan ng Tuhan, ikaw malipasal kami sa Tuhan. Tuhan, yung semuanya oleh Tuhan, ginawang-ulak kami sa bagas ng ginagawa ang amang oleh Tuhan, o manatutong magduloy. Nagka namin, asukutong kami doy, saat kami di bagas na bibig, di bagas ang lasa ng wala. Yung semuanya oleh Tuhan, na namin o ama namin dari bagasan ng oleh Tuhan, di basal kami na sila, o matutong naman kong namin na sila Tuhan, di bagasan bagas ng halap ko oleh Tuhan. Yung semuanya oleh Tuhan, atas budi boto ya Tuhan, perdosa na budang Tuhan. Alam niya po Tuhan, umulo sa sabi ka namin na budang ni Tuhan, asal magkaraba ka pasupaso daw ko lang nagasupat sa atin ng Tuhan. Ang matangin na ele Tuhan, ipasatan pero kami na bagay, magitibiti ang Jesus Christ, Tuhan namin, mula ito na ito. Amen. Tuhan namin, Tuhan, mapamasa kami sa rami o Tuhan, ulang maralang asil o ulang luham. Tutikin na yung rote, Tuhan, sa ihuma, daging na pinami, ramo, pinami, Tuhan, nasalak ka ng aktulan, Tuhan, na madagami na na yung suluhon namin, mga ito nga di pagpilyo. Sila ni Tuhan, liyan, kesehatan, panjang numur, nakasawa ko ni Roha, di na mumulos, akaayari namin, titulan na nagarap, nakadong at kapagpumulan nito ka namin ng akalas ni Roha, tiko Tuhan. Tuhan na kami marlas ni Roha, siswede nga ng halamohan ni Roha o Tuhan. Mas may Tuhan, hata may bigok kami, nagputok kami, makaporsay ko o Tuhan. Nangandal ka po, pagdala ng ulo namin, dahil dahil sa las ni Roha ng pagsakit at Tuhan ng oro. Itong nabuhay na turot sa puntangan, ipagdala ng ulo namin Tuhan. Nabuhay, gano'n, patuan namin, namin pero pang nabulo ko totoo ro ready
kami o Tuhan. Sela ni o Tuhan sa iko mahami sa luho na. Paso-paso kami sa luho na o Tuhan. Nangakanak pamilyan pena so nagtaro pasara kani o Tuhan. Totong do ramotin na sila o Tuhan. Paingot na sila Tuhan na totong. Pasahat ko diri na. Baru pa mo ay huro na po sa kami. Kang sa luho na Tuhan. Damang day nang may narot. Gagas namin yung Tuhan. Naman namin hatami. Luho namin yung pas ng pungkuhan. Ramot na sila na Tuhan. Wala na sila. Kung tugas na sila, atar na sila Tuhan. Bajuk pang doa keluar datang kurang sesuatu apapun. Nang kami Tuhan ada tinggal tugas ng hormat utang nama Tuhan kami. Paso kami selalu na leon kesehatan ng panjang umur ng pamilya na. Tangan namin kita paso-paso. Nang anak ko namin Tuhan selalu na nagawa sa parsikolah pardisu kina sila Tuhan. Asa ang giat parsiajaran na di pasaha guru na sila diat tusi mga lusi manjaw apa pertanyaan ujian na sila o Tuhan. Asa ang giat na sila Tuhan ang dede anak ibanggahan may hahulungan di tengah-tengah di keluarga nami tengah-tengah keluarga nami bisa lu na tulungan na tulong masyarakat ng dapat na hadapan mo Tuhan. Tuhan Yesus napiak-piahan na tulungan nami Tuhan kumatutong na madungani na mga lagugang napiak di tulungan nami paingot tayo sunggulan nagsugot tayo sa karbayan kami Tuhan mga ulaw nasa silaw nami nami ulan nami o Tuhan. Masawa ni Tuhan, Panginoon ni Tuhan, ninagturun tulad ang mahamit ito Tuhan. O matutong Tuhan ng mga limpudan para niya dinami. Masa tarbenhan ni Tuhan, dinamangula nasa sulon nami, diladami o Tuhan. Inatakdon nami may hasil na haduan, dinamang magkikug at keperluan nami. Tuhan Yesus, lisudi ka Panginoon nami, siyang hoday timbulok permintaan nami o Tuhan. Sila ni Homa tutong na turut campur tangan bukod sesama roh kami o Tuhan. Dinama mencapai segala impian namin. Tuhan Yesus orasi kami siya nasa dosa ng ulang namin. Asalang tamahan ito ang dalam mo, dalam pasu-pasu mo ang marhide Tuhan Yesus Kristus martanya kami ubuk mandak maliate. Amen. Pertanyaan kembali yang terkabut dari debata, tabang itu merata pertanyaan mahita. Adi debata amanami dan berbincang. Baru haru-haruan bisa luhut selehon nadingkan lewat ng universo ng malutus. Upasat kami masya na nilewon nito kami. Bilang namin po sa jalo may gayulok na husto julong. Pasok-pasok na ijala ramoti asal parasya kami talagang bulun harajaw tonga-tonga ni Hurian di Portilio. Buhay maruhan namin marhitay din. Asalang magandahani gudang silelehon nito kami. Asalang ibil kami madak mula dito po. Marhite Yesus Kristus Tuhan namin. Amen. Rakmay tamadaw. Tangang aliyaman namin religion. Saya pinubadi magwarmo. Saya roh maharajaw. Saya sa malamun roham di benu tongas sekolah di benu gijang. Leong matuhami sedarion hamdulillah siapari. Saya sama dosa nami sama pansa nami. Di dosa di dongan na mardosa Tuhan. Guna kami to gyud bangun julan. Lalu mahami siap pangaru. Hai hor na punaraja. Dot agugon. Rodi nga sangapos sa liyong. Amen. Asimirohan na siya Tuhan ka Jesus Kristus. Dot holong mirohan na siya di bata ama. Dot pasawaran ito di Borbadia. Na madungan hita dalam mga ramot hita di Borminon. Masurut manatong masatu. Rodi sa dilim-dilim na amin rakte diyo maamin. Amen. Amen. Amen.